MEC kilik nang kate bok boma jok rat chari asong kido anta along mai ke padodam dode sang se ason si theklong lason thak si APHLC rat chari asong pensitame kidamtang aru ni phai thong ke bra ICR ni 45 malong langhin constituency ke parlo poisa inti polling station along APHLC kangdang amai padopanlo bangso amai along poisa inti polling station amai pu Vishnu rong pharpen mai chari ponsi kongchun bang chesong inti pen kachetong dut aluhi etumaphan ke pachinia por en ponlo Vishnu rong phorke chari pon amai along langhin constituency pen kachatoidun APHLC a candidate sarmung rong phar APHLC langhin aro amai phu mongo sing inti kongchun bang ren sing inti dun mai phu rup sing terang vivi rong phar arong asar bor rong phar women wing amai phi kache hanse pi dun mai phi juli tok bipi jaipong aro amai phu ram terang anparta ke ongdung man peng kido aluhi lapen rong ara ratum chetong pen RDP dun bangso amai long koson si non ke bangji MEC kilegalong ki ongdung armung mate avot pen kache pahai pon unji mapusi chithan chimum pon lapente labangso amai long candidate sarmung rong pharpen kaninji pon thua tengke 6 schedule ajak tong lapente hemprek a pharman ahok pet pen kache song pon ver arat charia song lake madu tak kalilo APHLC henlo lasinon ke bangji MEC kilega hut abangke niliphan ki ongdung avot nang pira nang pahai no lapente ke hailo liputante ni thoma phitlo te ni litum hemprek a pharman stame ki hang pangcheng pon bek puputa lamthei jai pon langhin rayo eto ko bisaru karon amar 62 to the constitution mote kitu paragraph 20 dikha ase yate tribal area kotike tribal area ami tribal jitu ami সুবিধাবোৰ পাব লাগে তাত সকলোবোৰ মানে 62 to the constitution আছে গতিকে সেইটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ বৰ্তমান আমাৰ APHLC পৰা ইলেকশ্যনত জিকি পেলাই চৰকাৰ আমি গঠন কৰিব পাৰিলেহে তেতিয়া আমি মানে সাংবিধানিক হিচাপে আমি সেইটো ইমপ্লিমেন্টৰ কাৰণে আমি কৰাৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে মই আজি এই লাংহিৰ সমষ্টিৰ পৰা মই APHLC কেণ্ডিডেট হৈ মই এই কাৰণে থিয় দিছোঁ halapu poisa ingti polling station amai pu Vishnu rong pharkaning je pontu atengke nilitum polling station ke parlolong bang pharokre hini sose voters do labang soang bongpen truck sirke babod bangke APHLC phansi pipon pen pahai ponbek poputa candidate sarmung rong phar thengno lamchak chipidun 200 above do bangke kon kopia polling station lo dakha tunda percent DPS daga polling center han kon ben simate bang kon an mung pasitong un ben sina nangli tum vote pidun unpo APHLC asong tunda ka utar do de post tami tum pinengi do pigji chuneng tan tum kerem tami tum an kerem pami ke kali bang ni thom joni cho si pinenga bang ke dak karbido an ke APHLC ban se jog labji lapen dak 1200 abot sangbong pen 90% ke tum longge ke Lapuson pinangalam mate APHLC puthak chithan chimum ponpen mai jujia prang 6 schedule long live tribal unity long live APHLC long live anparta sarmung rong phar long live pu ase ke thepen hangtaram ponsi mai insam jinpen pichun pon langhin pen sarpang re ingti kathar karbiang long live